Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekele ke nje ama transfer rumors ke akhona ke kuyona ke iBetway Premiership sokubhekela lapha ke kwezimnyama i-Orlando Pirates ke ibhakabhaka ekubikwa ukuthi ke seliqedile ngawo ke ama-signing kuwona ke ama-position esingabala ke kuyona ke i-middle fielder kanjalo ke nama-defender. Kuthiwa ke i-Orlando Pirates ke iqedile njengamanje ke i-Orlando Pirates kulindele ke ukuthi ke isayine i-striker khona ke laphana ke kwezimnyama ke i-striker kubikwa ukuthi ke i-Orlando Pirates ke ngase isayine noma yinini kusukela manje uyena ke Umuzo Muhle Khanyi from laphana ke iqembu elaphana ke kwi-Motsepe Foundation laphana ke i-Hungry Lions. Impela ke Umuzo Muhle Khanyi sekukudala ke kuthiwa ke Orlando Pirates iyamfuna njengamanje ke sekufike emaphethelweni ingxoxo eziyaqhubeka between i-Orlando Pirates nayo ke laphana ke i-Hungry Lions. Iyona update engiyiphethe ke njengamanje, like ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.